Pozdrav svima, dragi sudionici, na ovaj okrugli stol posvećen Erasmus projektu. Ja sam Tea, ovo je moj kolega Dominik i mi smo tu danas s vama kako bi pričali o našim iskustvima naših Erasmus projekata. Znači, istraživat ćemo i proslaviti jedno najuzbudljivih iskustva koje mladi ljudi mogu imati diljem Europe. Znači, prije nek što nastavimo dalje, želim bi pozdraviti publiku. Ona se sastoji od učenika koji će biti na sljedećim Erasmus projektima. Znači, mi smo tu da zapravo podijelimo naše iskustva, naše mišljenje o projektu i da objasnimo vama svima kako je to jedan mali Erasmus projekt promijenio nama živote i način na koji mi učimo poslije toga. Pa evo kratko osnove o Erasmusu. Znači, Erasmus je program europske obrazovne mobilnosti koji omogućuje učenicima i studentima da studiraju, rade ili volontiraju u inozemstvu, da upoznaju nove države, novu kulturu, nove ljude i da kasnije onda dijele svoje iskustvo. A što ti misliš što Erasmus čini tako posebno? Pa, Erasmus kao projekt puno stvari čini posebnim, ali ja sam izdvojio dvije stavke koje su možda čak i najbitnije. Jedna od tih je da smo naša znanja proširili, bilo akademski ili profesionalno, te smo naučili nove načine kako mi to zapravo možemo učiti brže. I uz to jedna od najboljih stvari koje smo mi tamo zapravo naučili je kako to naučiti neku novu kulturu, upoznati nove ljude i u nekom kratkom roku saznati kako zapravo funkcionirati sa osobama koje prvi put vidimo u životu. Slažem se s tobom, naravno sad ćemo još više vama dokazati da je to sve što nam rekao istina. Prije krenemo na pitanja, evo s nama su tu danas učenici iz turističke, medicinske i komercijalne škole, pa evo molim da se svako od vas predstavi, kaže ime, razred i gdje ste bili na Erasmusu. Ja sam Sara Roher iz 4. razreda turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, a na praksi sam bila u Španjolskoj i na Malti. Ja sam Mija, učenica 3. razreda, također turističko-ugostiteljske i prehrambene škole i na praksi sam bila na Cipru i Portugalu. Ja sam Ema Bereš iz medicinske škole Bjelovar i na praksi sam bila u Istanbulu u Turskoj. Ja sam Tamara Benković, isto dolazim iz medicinske škole Bjelovar i bila sam na praksi u Turskoj. Ja sam Leona Broz, dolazim iz komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i za Erasmus sam bila u Irskoj. Ja sam Marin Mikolandi, dolazim iz komercijalne trgovačke škole Bjelovar i na praksi sam bio u Irskoj. Hvala što ste predstavili. Evo, možemo krenuti s pitanjima. Prvo pitanje ću postaviti Dominiku da probije led. Kako si ti osjećao kada si saznao prvi put da si primljen na Erasmus projekt? Pa, s obzirom da je taj natječaj trajao nekoliko tjedana, bili smo u neizvjesnosti. Ja sam nisam znao da ću proći. Iskreno, smatrao sam da ima puno kompetentnije konkurencije, neko ko možda ima bolje ocjene, više znanja, ali kad sam saznao zapravo da ja prolazim, to je bio meni veliki šok, jer još nisam bio svjestan do par dana prije puta da ću ja zapravo otići na drugi kraj Europe, da ću upoznat se s novim ljudima, da ću zapravo svojim znanjem unaprijediti taj Erasmus projekt. Bio je to sve šok, ali bio sam sretan više nego ikad. Mogli bi sad to isto pitanje ponoviti da odgovori neko od vas. Evo recimo Leona. Pa ja sam bila iznimno sretna, jako sam se veselila tome. Ja sam znala da ću se prijaviti još u 2. razredu srednje. Kad sam shvatila da sam primljena, bilo mi je, jako sam se veselila tome što ću upoznat novu kulturu, nove ljude, što ću vidjeti Irsku, što možda u životu neću imati priliku. To je uglavnom to. Ok, može neko drugi? Može, pa također to je bila sam jako sretna i malo sam onako očekivala da ću proći i to je također bila neizvjesnost, onako svi u razredu su čekali tu listu da dođe i kad smo saznali, svi smo bili jako sretni i veselili se putu. Jedan od možda većih razloga za tu uzbuđenost je bio vjerojatno vožnja avionom. Kako ste reagirali kad ste saznali da ćete putovati avionom, možda prvi put? Pa do tad se još nikad nisam vozila avionom, ali to je isto bilo malo stresno, ali sve je prošlo u redu i prebrodila sam taj strah koji mi je prije bio ovdje i sad sam se navikla i uopće mi nije to problem nakon prakse. Leona, ti? Meni je bilo zanimljivo jer mi je ovo bio prvi put da letim avionom. Jedini stres mi je bio check-in i to sve pohvatat, ali osim toga bilo je jako zanimljivo. Oba 2 leta sam zapravo prespavala. Evo možemo na drugo pitanje. Recimo, Ema, koji su bili tvoji glavni motivi da sudjeluješ u Erasmus projektu?
Pa, glavni motivi su bili da upoznam druge kulture, da posjetim zemlju koju možda ne budem imala priliku posjetiti sama, te da vidimo kakve tehnike oni tamo koriste, da se pripremimo za tržište rada prije svega i to je to. Marina, možeš ti reći? Pa da steknem neka nova iskustva, upoznam nove ljude, druge kulture, isto da proširim svoje znanje u svojoj struci, recimo kako smo otvarali svoju firmu i to. A je li ti bilo i do putovanja možda ili više Pa- baš do rada? Pa da, dobro, do putovanja, ali malo manje. Može. Možete li podijeliti neka od svojih najdražih iskustava ili anegdota s vašeg Erasmus Plus putovanja? Može Tamara. Pa to bih rekla iskustvo što imali smo priliku posjetiti tursku obitelj, tamo vidjeli smo njihove običaje uživo, smo doživjeli to i vidjeli smo kakvi su tamo ljudi zapravo i svi su nas dobro prihvatili i jako su gostoljubivi i to mi je jedno od najljepših iskustva što sam mogla uživo vidjeti kako je to u turskoj kući kao živjeti. A jeste možda posjetili neke znamenitosti, nešto što vam je bilo? Da, posjetili smo razne džamije, palače, isto tako vodili smo se Bosporom, to mi je bilo isto jako lijepo iskustvo jer smo vidjeli i stariji dio grada i moderniji dio grada i to je to. Hvala. Može ti. Znači, puno pozitivnih iskustava i što se tiče prakse i samog života u toj zemlji. Za Španjolsku, znači nakon mjesec dana provedenih u Španjolskoj mogli smo dobro upoznati kulturu i način života ljudi koji u Španjolskoj žive i koji su izvorni stanovnici, upoznati njihovu kuhinju i kušati razna njihova jela, na praksi naučiti mnogo stvari koje nismo do tada znali i koje oni rade drugačije od nas. Isto tako i na Malti naučiti sve što se tiče njihove kulture i u obje zemlje čuti i naučiti nešto o njihovog jezika. Ja bih se još nadovezala na to pitanje, jedino što bih rekla da je meni zapravo cijelo iskustvo bila jedno veliko iskustvo, jedna anegdota, zato što smo upoznali, sve smo se mi znali u školi, viđali na hodnicima i sad smo se okupili tamo u Irskoj, svi smo bili kao jedna velika obitelj, družili se i uvijek je bilo i smijeha i suza i neki su se razboljeli, ali sve to ništa se nije moglo zaustaviti, slavili smo rođendane i mislim da je to zapravo taj rođendan bio najbolji dio. Da, uz to bi ja nadao da neko od najdražih iskustva bilo bi zato što je to kod nas bilo sve više manje improvizirano, trebali smo imati više mentora, ali su bile nezgode i na kraju smo se zapravo, kad smo došli tamo, trebali prilagođavati na sve i više manje, to je jedno od najboljih iskustva. A anegdote, slobodno vrijeme naravno, tamo što smo iskoristili najbolje što smo mogli. Može dalje, evo, Leona, kako si se ti prilagodila novoj kulturi i okruženju tijekom razmjene? Pa mislim, oni nemaju baš nešto preveliko kao različito od nas. Poprilično su isto mirni i jako su dobri i jako su nas lijepo svi primili. Bilo je jako zanimljivo poznati općenito tak ljude, zato što su ima jako veselih ljudi tamo, ali ima i oni koji su malo manje, pa se njih treba paziti. Imala sam isto tako anegdotu i u autobusu sa ljudima i malo sam se i razbolila, ali osim toga, to je jedini bio problem, što je bilo jako hladno, a tu je poprilično toplo i onda se tome trebalo prilagoditi. Znači, to smatraš izazovom s kojim se Da. Ja, može mi ovdje. Pa, ja bih prvobitno htjela spomenuti ljude koje smo upoznali na praksi. Općenito su svi bili tako veseli i to cijelo iskustvo, puno su doprinijeli mom iskustvu. Ti svi ljudi tamo, kako smo se u kratkom vremenu zapravo svi zbližili i bili također kao jedna velika obitelj. I sa tim radnicima je bilo jako lijepo i evo i dalje se čujemo. I na Cipru je, na primjer, drugačija klima, jako je toplo i navečer, to je bilo malo drugačije. Također, Cipar je prije bila britanska kolonija, pa se vozi na drugoj strani i utičnice su drugačije, to sve, ali u kratkom vremenu smo se tome prilagodili.
Pa tamo ljudi imaju dosta drugačiju kulturu i običaje, ali ja sam se osobno brzo prilagodila. Jako su dobri ljudi, gostoljubivi su i ne gledaju razlike, kao nisu ne ne gledaju drugačiji ljudi po vjeri, po nacionalnosti i to, tako da sam se prilagodila dobro. Ja bih možda još nadodao, pošto smo Teja i ja bili isto u Irskoj, da se slažem s Leonom, što bi značilo ljudi su tamo više manje druželjubivi i svaki put kad smo zapeli negdje ili kad nismo znali šta, svako je odgovorio odmah, pomogao nam je i nikad nismo došli na to iskustvo da smo zapravo bili u čudu ljuti ili nešto nismo mogli napraviti zato što nije došlo do toga jer su nam uvijek pomogli i jednostavno ljudi su otprilike kao i kod nas. Upoznali smo ljude koji su iz Hrvatske i Bosne tamo također. Peto pitanje, koje prednosti smatrate da ste stekli kroz sudjelovanje, kako osobno, tako i profesionalno, Marina? Pa poboljšao sam definitivno svoje govorenje engleskog, naučili smo bolje raditi prezentacije, brže učiti, recimo poboljšali smo i ove kao što učimo već, što smo već u školi naučili smo malo više o tim nekim stvarima, recimo za otvaranje vježbeničke tvrtke i vođenje toga i to je recimo to. Marketing smo dosta, bavili smo se većinom marketingom tamo pa smo jako proširili znanje o marketingu, tako da sad u 4. razredu kad imamo predmet marketing, puno nam je lakše pratiti. Da, tako je nam. A znači smatrate da osobno možda imate pogodnosti sad nove zato što znate bolje engleski i da vam to pomaže sad u osobnom životu, a ne samo školi? Apsolutno. Pa znači svakako poboljšanje govorenja engleskog jezika, isto tako tokom priprema smo učili španjolski jezik kada smo odlazili u Španjolsku. Što se tiče rada na radnom mjestu, svakako proširili i poboljšali znanje i način rada na recepciji i u turističkoj agenciji. Ja sam čak, dok sam bila u Španjolskoj, imala priliku naučiti kako je to raditi sa poznatim i slavnim gostima, jer za vrijeme dok sam bila na praksi u hotelu u Španjolskoj, održavala se revija Christian Dior, pa su u hotelu boravili neki ljudi koji su bili sudionici revije, bilo kao novinari, modeli ili dizajneri. Ja bih se još nadovezala, ja imam puno prednosti, s obzirom da sam ja upravni referent, a mi smo išli tamo u Irsku raditi vježbeničke tvrtke, znači to se mene uopće ne tiče, imamo jedan evo sad u 4. razredu poduzetništvo predmet i onda mi je to sad proširilo malo više pogled na ekonomski dio škole i sad to mogu naravno primijeniti, naprimjer ako ću se sad za fakultet opredijeliti za ekonomiju ili možda ako ću ipak nastaviti u svom upravnom smjeru, a opet mogu razumjeti ekonomista ako će biti nekakvih poslova šta god da radim kasnije. Da, ja bih se složio jer ja sam tad bio 2. razred kad sam išao u Irsku i skoro pa ništa od tog do tad nisam naučio u školi, što bi značilo da sam ja u tih 10 dana naučio sljedeće 2 godine, odnosno sad 3. razred, odnosno trenutno 4. razred što prolazim, to sam s većinom sve tamo naučio, tako da znam o čemu se radi. Recimo, kako je Erasmus Plus utjecao na vaše razumijevanje europske integracije, to jest međunarodne suradnje? Evo možda Tamara. Pa ako imaš pojasniti pitanje. Pa, otprilike u ovom pitanju pitamo, znači Erasmus Plus je međunarodni projekt, što znači da si se tamo upoznavala vjerojatno sa drugim kulturama, sa ljudima koji su tamo domaćini, da li oni taj svoj posao, odnosno što ste vi tamo radili na praksi, rade na svoj način, radili slično kao u Hrvatskoj? Pa dosta je slično, imaju naravno razlike i malo su napredniji nego kod nas. Nešto što nisam vidjela u školi i na praksi vidjela sam tamo na tim sveučilištima. Tako da kao globalno je dosta slično, ali ima razlika. Postoje li neke stvari koje ti se više sviđaju tamo ili ovdje? Pa da, tamo mi se više sviđa zato što ima više zanimanja koje se mogu tamo studirati, a kod nas toga nema. Mija? Pa bih rekla da je slično sve što se tiče turizma, sve zemlje u kojima sam bila su također turistički jako razvijene, pa
nisam primijetila neke velike razlike što se tiče toga. Jesu oni tamo možda organiziraniji, možda rade to brže ili loše nego mi? Pa znači, na Cipru sam imala priliku raditi u hotelu s 5 zvjezdica, što je jako luksusan hotel. Naprimjer, mislim da ovdje u Hrvatskoj ne bi imala tu priliku, pa ne bi znala kako baš funkcionira to ovdje, ali tamo su svi bili brzi i efikasni, naučili su nas kako sve profesionalno odrađivati i sve je bilo super. Kako možemo potaknuti veću razmjenu učenika, studenata i mladih u Europi? Znači, vaše mišljenje o tome? Možemo. Smatram da bi se trebalo više pričati o Erasmus projektima, da bi se više trebali prezentirati ti Erasmus projekti, pa makar bilo ovako u smislu ovih okruglih stolova, prezentacije neke po razredima i da se, na primjer, na društvenim mrežama više govori o Erasmus projektima, to će sigurno potaknuti mlade. Znači, više manje veća promocija na ovakve načine. Pa ja se slažem s njom, ovo je jedan jako dobar način. Mislim da bi mi koji smo to prošli trebali dalje pričati i prenositi svoje iskustva novim generacijama koje žele i možda razmišljaju o tome da odu. Da, ja isto smatram da možda je bolje da mi kao učenici, odnosno sudionici, objašnjavamo drugim učenicima kako je to nego profesor, jer više će nas vršnjaci shvatiti, odnosno možda će nas i više saslušati kroz naše iskustva nego kroz samu teoriju možda projekta. Da, steći će bolje mišljenje ako čuju neka naša iskustva nego da se samo ovako temeljno priča, zato što smatram da profesori kada to više prenose, da oni više samo se fokusiraju da objasne kako se radi poslovno, a zapravo ima puno više od toga. Nije to samo da se tamo ide raditi ili nešto, ima tu puno i druženja, ima puno i mi se međusobno svi upoznamo, steknemo nova prijateljstva i stvarno ja mislim da ne mogu izdvojiti ni jednu negativnu stvar koja se može desiti, pa makar naš krene po zlu, sve se može riješiti. Ja bi se nadovezala, slažem se s tem da ovo nije samo praksa, tu je izlaženje nakon prakse, druženje, odlazak možda na plažu ili druženje u nekim kafićima, to sve se sporazumijeva u taj projekt. Dakle, upoznavanje i drugih ljudi iz škole i općenito na praksi, druženje nakon radnje. Smatram da se ne mogu jednostavno tako brzo ispričati ta naša iskustva, jer i danas nakon evo godinu i pol, skoro 2 godine što sam bio u Irskoj i sjetim se nekih novih priča, pričam prijateljima, iskustva i mislim da je to nešto što se ne može tako lako zaboraviti. Također i prijateljstva, isto sretnem se s ljudima u gradu s kojima smo bili, na primjer, koji više nisu tu učenici škole i onda uvijek se sjetimo i podijelimo neku anegdotu ili nešto se desilo bilo za vrijeme Irske. Možemo 8. pitanje. Što biste poručili učenicima koji razmišljaju o sudjelovanju, ali se još uvijek nisu odlučili? Bilo tko da kaže, stvarno. Mislim da se svi slažemo oko isto. Evo, Sara, možda. Pa ja bi svakako svima koji su imalo zainteresirani da bi se prijavili na projekt, da se svakako prijave, bez obzira na strah od mogućeg neprolaska na projekt. Uvijek postoje neki novi projekti koji će doći, pa neka se prijave na iduće, jer to je svakako jedno vrijedno iskustvo koje se teško može zaboraviti i pruža puno toga i puno stvari se može naučiti, bilo što se ticalo poslovnog svijeta ili osobnih iskustava koja se mogu primijeniti u daljnjem životu. Nadovezao bi se na to, na svakako se možda dvoumi, jednostavno sam treba ići za to i sam nek se prijavi, jer nema nešto što bi ovdje mogao izgubiti, čak i ako možda shvati da ta praksa nije za njega, ima slobodno vrijeme. To je nešto što škola omogući, rijetke škole to omoguće i kad se prikaže takva prilika, smatram da se ne bi trebalo odbiti, samo nek se prijavi, jer stvarno ta iskustva, sve te stvari ćemo zapamtiti, znaćemo pričati svojoj djeci, znaćemo pričati drugim učenicima, uvijek je nešto možemo podijeliti s nekim. Smatram da stvarno ne bi trebalo dvomiti, nego samo prijaviti i moliti se da prođete. Ja bi se samo nadovezala, mene je osobno, a mislim da i puno drugih koji bi se sad uključili, mene je kočio strah. Ali samo bih htjela reći da osobno u našoj školi, ali vjerujem da i u vašim školama, mi smo bili jako dobro pripremljeni, imali smo odlične profesore koji su nas uveli u to, tako da stvarno strah ne bi trebao biti problem. Da, straha se treba osloboditi zato što nema tu nešto što se može izgubiti. I ako ne prođete, postoji drugi projekt na koji ćete možda proći, tako da to je
samo neki projekt na koji se prijavili, ne možete šta izgubiti. A i sad smo mladi, mislim da sad imamo čak najviše prilike za putovanje, još ako je u sklopu škole, mislim da se stvarno nema šta izgubiti. Pogotovo ako volimo putovati. 9. pitanje, kako možemo unaprijediti razmjenu kulturnih iskustva između sudionika Erasmus Plus projekata i lokalnih zajednica? Mira. Ja, možeš se malo pojasniti to pitanje? Pa, znači, kako bi mi to zapravo mogli podijeliti naša iskustva sa lokalnim zajednicama, to je sa nekime koji još nije bio, ili sa općenito možda odraslim ljudima, kako mi zapravo možemo objasniti što je to Erasmus Plus projekt i što smo mi tamo radili. Da je ovaj okrugli stol nešto savršen primjer toga kako bi mogli pokazati drugima naše iskustva. Također, kad dođemo sa tih putovanja sa projekta, pričamo o drugima u razredu i svojim prijateljima kako je bilo. Evo, dijelimo na društvenim mrežama s naše stranice od škole, slike sa izleta ili slično, pa mislim da je to evo dobar način da se podijele iskustva i da se sazna za Erasmus. Da, ja se slažem, zato što Erasmus ne mora biti samo u sklopu škole, može se pronaći ovako, mogu i studenti, a može se i općenito prijaviti na Erasmus i tako da se ne mora poticati samo ljude u školi, ako ima neki natječaj, mogu to obaviti prek ljeta ili bilo kad. Marina, možeš ti još? Pa da, mislim definitivno ovakav način i preko društvenih mreža najviše ili možda televizije, recimo da bi najbolje bilo bolja promocija, ali većina ljudi već zna. Dobro, slažem se. Došli smo naravno do zadnjih pitanja. Koje su vaše najdraže uspomene na Erasmus Plus projektu i kako biste opisali svoj Erasmus Plus period u jednoj rečenici? To možete svi, pošto je jedna rečenica. Pa, genijalno iskustvo. Pa, jedno nezaboravno iskustvo koje definitivno nikad neću zaboraviti, također je jedna anegdota. To je sjećanja kad smo išli, kad smo se družili, išli sa zaposlenicima, drugim kolegama sa prakse, na plaže, družili se, išli na noćna kupanja i to je sve jedno predivno iskustvo koje definitivno nikad neću zaboraviti. Erasmus je jedinstveno iskustvo koje definitivno svi bi trebali iskoristiti i nezaboravno je. To je za mene isto jedno životno iskustvo i nezaboravno i mislim da i to ću pamtiti sigurno cijeli život. Nezaboravno, jako poučno iskustvo. Apsolutno predlažem svima da se prijave i ne znam kada bi inače imala priliku da nisam sada iskoristila. Pa da, vrlo zabavno i poučno iskustvo i također bi svima preporučio da se prijave. Pa ja bih više manje rekao u recimo jednoj rečenici, prilika koja se ne propušta. Da, točno to sam rekla. Sad smo odgovorili na sva pitanja što smo Teja i ja pripremili, tako da krećemo prema kraju. Ja bih se prvo zahvalio vama, sudionicima, što ste došli podijeliti vaša i saslušati naša iskustva. Zahvalio bih se publici što je bila mirna, što su saslušali nas lijepo. Zahvalio bih se svim profesorima i školama što su nam omogućili ovako nekako iskustvo što možemo podijeliti svoja mišljenja. Jer ja mislim da je najvažnije da tu svi znamo kako je to Erasmus promijenio naše živote. Ja se također svima zahvaljujem. Znači, ovaj Erasmus dan nas podsjeća na svu važnost međunarodne obrazovne mobilnosti, razvojne kultura, da Erasmus nije samo posao, znači tu stvaramo i konekcije među državama, među narodima, među kulturama, doprinosimo izgradnji boljeg razumijevanja i suradnje. Pa vi u publici ste sad zapravo naši, recimo, nasljednici koji ćete u školi ovih sljedećih godina ići na Erasmus projekte, što ćete nastavljati ovu tradiciju naših škola. Nadam se da ćete imati najbolje iskustvo, da ne budete zaboravljali, kao što ne budem ni ja nikada zaboravio. I samo me zanima, pošto ovdje su učenici koji će ići na sljedeće projekte, ima li neko za reći, ako ima neko pitanje što ga zanima o projektu, mi smo tu da odgovorimo dok smo tu. Ne. Pa onda smatram da smo sve dovoljno objasnili, nadam se da će vaše iskustvo biti odlično. Hvala svima još jednom. Hvala svima.